All right. Ena yawo GH Live Studios ni Ghana's numero uno. Segment ya drew sui Pocopan Palace. Bobo sports yedi xiao na yakuta up to speed information. Pocket crowd kwan so enye polum palam nsempa hemfie ni akwaba kahuna yeda sepa kan ho bie nyemfa nko animu. Asante Kotoko and now so right back. In fact, I right back no otimisa bo benkum so. My ne ho adwuma. Oko video session ho ewe in channel GH Live Studio. Obehu say guy no videos, bo outdoor our bo anyhow and skills esitie obehu. Now, me say the story be bro. Story am dey bro we efa player your friend say Asante Akwesi ho. We're very experienced, super fantastic experienced player. Ne ho komo and I'm no baby. Sheni ye mami. So what's in the baby cry can may baby throw quite of us bonny ball. Goals are oshe. We defender and so she goes pa. And a freaky qualities are Nina no me the video no baby who kill. Now sir I can't check for a woman. Like Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Eti says there's so much more into subscriber mommy. Na yankoye nim. Dear tier and I'm the ebema way. Exclusively, yabe can catch say cratchy our down screens your friend Asante Akwesi. Nasa Kwesi Asante. In fact, I don't do me a free now so announcement surprisingly and also beba for Asante Kotoko. And some a deadline a drew. Yeminim and no all things being equal. Na cratchy oyobia or no nigerian film yes or ye pa the modern mono esombo na or experience the enjoy experience they say we fear junun kono 29 years or be sign a contract for Asante Kotoko on a permanent deal basis otimi ball or a left center back obi otimi de na benkum bo 4 and 5 they want the main position so bia your friend said lateral left back or and was also to be one left winger. Enti Kotoko 2 no matter a versatile. And a 3 year mobile announcing so versatile. Sa any chimwa yadema in a chief for ewomu Asante Akwesi or Baba Asante Kotoko. Bas so on says so sa pepe Asante Akwesi beba Asante Kotoko. No baby sa se kizito ofrehen where Ghana ni August bosom in the day to do me and son. Afe apem ahankro de okronum 1995 and aneja enenena ekabom ewo no we experience or 29 years ne height no ayete set to Mutala Muhammad coach Afrane time no krachi biam se ko fa ni fisa rest enye respective se tema youth mu ba ko tema teams ni bi alfa benito mu ne be hu so mu ne mpanyufo no ye de se ye de nti ofa benito mu na ozo no mpe radio so kasa radio sa ye ne de yo se die yo se kojo fiane si mane nkasa radio so se die o minim meni ane so on kasa ti se ya de bebo mako nti de tia ne se Asante Akwesi August 13 1995 and na ofo wo no nti 29 years ne height 5'11" next wo yie pa ne tenten ne ye oni Mutala Muhammad tenten na ya san so kakra Mutala anwa anchan na ebebo so yes Asante Akwesi ne de eno no obesan ne e de ama Asante Kotoko bobokuo no eno eni nchemu a ewom a yede ma yenatiefo oni Kote James Kote mo that takrade boy bi no omu nyina akwa akodi paapan ewo bia ye friend say Simba anase Tanzania in fact teams bebre e na wabo Manzini Wanderers woko sa Eswatini ni Lesotho wa wadi agro yi pa eno wabo Mbambani Swallows uram ene sa na ema na eho de anya agro nti wabo Manzini Wanderers eno wabo Mbambani Swallows eno achi Mbao FC so of Mbao Timo sendie yo e Tanzania Mbao FC ofri Mbao FC ena 2017 okobo Lipuli FC
LIPULIFC or Tanzania teams ni there otia as a botanical name pomudi ni papa edepa into Filipoli and a couple of Simba SC December 13 2017 and a Santia Kwesi Kobo Simba na ofiri hɔ ko Hafia Football Club Guinea ti connection na de ablo ene Samba mo ne ade ba en sa connection na na krachi nso free so a whatever na the last club or boy from Hafia no Kitayoske FC yes and also a Tanzania the Tanzania there any home said they are block Guinea any home no Tanzania any home yes and yekito what the trophy with team my friend is a Simba now we defender but Otashe goes enjoy the goals ni kakra hwe ni goals ni bi mame e bi na flow cause flowing water no hwe bi mame Asante Akwesi ni goals outdoor a wo hye e na aircon no hwe bi mame ni jubilation so dey super we wo di jinama come end of the pitch wa enya gro onye number 9 obo benkum so number 3 anase otimi bo 4 and 5 e na agya no so a ye mo 11 obebo ni bufu a obebo 11 Asante Akwesi ye projection said ye omoya an so abato no ye bibia kire so obetinya sign e de ama Asante Kotoko free kick e no boy a dia to at no sa pepe producer na dey subscribe na to mfimfi next time o mema na year free ho enti said ye wo hu no sa pepe ade nso achieve on be subscribe dada na ade to mfimfi ni na ye enti Asante Akwesi ne skills ni bi no no ono na 16 JC a o de ba ato net no so ahu no sa anything na apart from social goals no you enjoy say do see different ye nhwe eni ono na obaje ball na arrow e be si ni tiri so no we dey mayi ayi na free so mama producer ye free so won so obaje ball bia na arrow red e si ni tiri so a e ya Asante Akwesi o 16 JC ni just na ti ahwe na ya Kwesi yes Kwesi na age ball no ato ha a lay pass at the corner Kwesi na ebe fa ball no Kwesi nyoni wapega ball no de ko etirebe ko wiem akwa na ntimi wakabana yaro ball no yes ba akono na akwabana yaro ba Kwesi de wabekwan ne kama we kire ho enti wa hwe so ho hwe Asante Akwesi na gina benkum so no Asante na apega ball no ko no ne namu odin crossing lane Euro Manchester defender bi no on so nya de sa ho enti hwe ne ye mame Asante do ya de on tese lane Euro we Ahly Esha Simba 5-0 obo bisada no Ahly Esha Simba 5 ogina akire go back open the fan side or 4 no dia anfa ho Asante na ayi overlapping aba no underlap de onu zo nimye pa na na meti enti overlapping ni hwe ohun Asante Akwesi e na wo ye no your projection your producers bibia a omo ka bia so nkire se obesan contract if reach na de kyen ko fa Asante Kotoko we versatile center back Bobin kumsu ni nifa so ba number 3 de ordinate to a na exam mo kwan ode na ye nkate kwan no de ya ne nkate ni we ko ni hwini ansa na onso wadi e de agu yem na kwa kugya yem ya de no so ene kakra free mo e de banti Asante Akwesi e na wo enjoy no hwe Asante no hwe no Asante on ko yi na ni ama pass hwe oh we did fan na ho ko true enya hwe oh with me media so yes boss but hwe no hwe Asante Akwesi no oyi na ni ntina ma ball ni ko true no ba wo de hwe we enjoy hwe Asante na eba Asante yem fa na so oje ball ma men try commentary hwe Asante Akwesi Nikita ball no wa waso ba kumi na Asante Akwesi apega ball na so defender na club ball ni free Asante apem ball ni throw in quality Asante den koko age ball no abeto fem brel ese hwibre o de ato brel Asante Akwesi bede Asante fana so ba Asante Kotoko no yenya sign na wi a nti Asante Akwesi age ball na Asante Kotoko rhyme mo sign in them na yenko sa pepepe Asante ena ye pull out na ono na wo watwa amele no yes Asante Akwesi sa pepepe why enjoy yes oye enti bibia ya Kwesi Asante left wing back ena left center back enti we Manchester for grand win ko ma befa because mo na epedu oni fani benkum so Manchester na left wing back ene Kotoko ni mu aye desa ye na pinkra
nyame nhyira wate unu owura kwasi apia nyame nhyira mo bruta team na mama na ayete say Real Madrid Fiorentino Perez so ndo she suit na Real Madrid na na do tutuntuma na Kotoko she na we nkwada bi na suit na hu na onse na na de ntuma Kotoko simple na odi ntuma Kotoko simple enya fe say na ye friend na say player bia ready o hyenini kakra na so de ntuma na igusu quick na boys ne dey afa no be tie akasesem ni dwen rade boni enkofo di na homa so dachi bi na ye be kanye nne but na penkra ba ye die hwe de na ye oni players ni site ni kankan onoga ene so hu say dey see Daniel Ajete ni kankan akotwe na finkran aba ye ne be kwa akoshe nkran team no hai enya gro tibibia ekoso hwakwasi Asante he is expected to sign a permanent deal for Asante Kotoko in the coming days. And my story na man Asante akwasi and o she goals so mpa ma din kan yi goals na ma we dey the skill set and am the who kill no Asante akwasi hwe oh Asante ayi bi kura born inside Asante Carles o akwa ne Asante se mu enye o so dey Asante tietefo you obey answer be subscribe to this very channel na 12 man e dey amount me need Derek Saint Kizito ahaya somosompa ewa hembobo ano sports enye polompalam ena antese Kotoko no so ye som ya somacha boys ye ne omu ye Kotoko hin omadi Kotoko ho abred bi ko ye post ni no ma ntimi anye ba ye de ye adwuma no se de som na sompa no ene wo mu no mu di Kotoko ho omu channel 77 so mre bi no mu kaseti Kotoko omu nya post kwa so ka na aye nti hwe ni yi Kotoko no na osom ni ya ewie pay nti Asante nso ba besom Kotoko Asante akwasi on so ye Lucas Vasquez de ni bi o de 9 faso hwe hey dak Kotoko we dey say an sha for pa dia na brewa kan no kre ese na brewa kan no kre ne she has omo so for ni bi ne ekofa player or no ejinam da bi hwe elali ne semba hwe di hwe won downgrade bi awabo obona si nipa so hwe wada former club ball no men hype no but me hype na odi sefata nana akwasi awua apenkra nana apenkra akwasi awua Fiorentino Perez owo Kotoko ena oru akwasi apia ono me man din be ya hwan na ya de o Europe Chiki Begristan yes akwasi apia Chiki Begristan Chiki Begristan ena Fiorentino Perez ena mo o makoti akabo mutitim no we na Kotoko first yedi nipa bebre ena chairman ba chairman o se na nakra yem friend chairman so ye Kotoko first na chairman ba did this hwe na ye simple ama adwuma na ye fo se na nyame nhyira wate me no boshe ebrepa me mi ho adi akiro na so wo kontompo ni afere me so me ben o pa da chi me from aban nwa na ebedi nkomo na mo wa ye Kotoko ama na ye fe me so me be fra na so poni tumi kakra ma me a na me teme dia so me no boshe airport run about side o mi di makonya na so tu dia so na nyame boa o de Kotoko adwuma me so abi so ni aye na enye no ano na aye kama tina na enche me boa me da bi na mesramu nyamu ho da ya no ba tuche enti safa pepe ena esitie yes Asante akwasi ena e ba be boa Asante Kotoko he's expected to sign for Asante Kotoko safa pepe the skill set and a mouth shake akran GH Live Studios Ghana's number 1 number 1 subscribe man Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?